Mathai bung hlei ruk mangbangza tua an fial Sadusi le Pharisi thenkha chu Jisu hna an ra I aswal hol du a pathiani umpi mi na si a chun mu saknak tua hniko tia anti asinan Jisu chun ni atlak tika van asen le ni khwa athading tia nanti chun jing thlapit a van kam asen I adup asile khwa adu ruang a ruwa asur ding nanti van zau ta that in ni khwa that le set ding nan sim thei asina in tui chan khi mu tu pol hi nan thei thiam phone lo tui san minung hi mithalo le pathian poisa lo pol nan vasi so mangbang za twa dinga in fiel asina in katwa lo ding nan rang a jona thu siar lo mangbang za dang a loading tia ati chuti in aswak I afe Pharisi le Sadusi pol I thilnu dunghlun tu pol chu tili antan I khatlam ral an thleng anni in sangken an hil Jisu in an hlena dai thlang hla u Pharisi le Sadusi pol I thilnu khi raring u tia ati sangkan ken lo ruang a hi bang tukin asim asipei tia pakhat le pakhat anti o chuti I anrel ruri chu Jisu in athei tika sang nan nei lo thu chu jiang a so nan rel du re ro nan zum na kawamal so nan thei ri lo mo mi thong nga rang a sang hlom nga ka phel kha nan thei non lo mo an hla mi bom jiang zat nan sarti nan ching non lo mo mi thong li rang I sang hlom sari kha nan ching lai mo an hla mi bom jiang za so nan sar kha nan hnen I kasim mi hi sang thu asilo ti hi jianga so nan thei lo Pharisi le Sadusi pol I thilnu hi raring u tia ati chutika adung thlun tu pol in raring u tia ati mi kha sang I roi mi thilnu silo in Pharisi le Sadusi pol I zirnak thilnu asison ti kha an thei thiam sal Peter in Jisu thu apon nak Jisu chu Caesarea Philippi peng a afe I chutoka adung thlun tu pol kha mi in milai fapa hi zo asi in ti so tia asut anni in mithen khat in baptisma petu Johan asi anlauti mithen khat in Elijah asi anlauti athen khat chun Jeremiah asi laule prophet pakhat khat asiding anlauti tia anlet Jisu in nanni in te kei hi zo asi in ti so tia asut Simon Peter in nangchu anung mi pathian I fapa Messiah na si tia ati chutika Jisu in Johan fapa Simon miwan nei na si jianga ti le hi thu chu minung hnen I sin nanga mi asilo wanchung I a kanpa in na hne ni aphuan mi asi kalo sim Peter nangchu lungtau na si hi lungpi par a hin ka ko ran ka din ding I thinak man in ane theida lo ding wanchung uknak to phung kalo peding I leilung klun I na kham mi chu wanchung a kham asive ding I leilung klun I na on mi chu wanchung khal a on asive ding tia ati chule Jisu in adung thlun pol kha Messiah asi ti zo man sim lo ding in thu apek Jisu in athi nak ding thu asim chui chan thok in Jisu in adung thlun tu pol hna Jerusalem a cafe ding I how tu pol puithiam upa pol le danzir tu pol I kut a harna ka tong ding in that ding asina in nithum nu a tho tersal kasiding tia fyangte in asim Peter in Jisu chu adang deu a roi I amo thluk boipa pathianin du ram hla se hi bang tuk chu napara thleng ram hla se tia ati Jisu chu a her I Peter ne na nang satan ka hne ni sin tlan o cafe nak lamjin khamtu na si jianga ti le hi bang tuk na ro na khi pathian hne ni sin arami asilo milai hne nin arami asi tia ati chun Jisu in adung thlun tu pol hne na zo khal keima thlun adu tu chu ama I du na kha tanin
a thing lamta phurin e thun se zianga ti le zokhal ma nun na khum adu tu chu anun na ka sung ding asina in keima ruang a anun na aliam tu chun anun na ka hum nga ding mi pakhat in leilung pumpuluk chau khalsela anun nak alau a chun ziang thanem nak sau aum ziang man a thanem lo anun nak kha ziang man in alei thei sal non lo ding milai fapa hi apa I sun loi nak le van chung mi pol thon ara ching ding I mi hwa kha an na ton mi vekin ton man apek ding fiangte in kalau sim milai fapa hi siang parang vekin arat nan mu hlan lo nan ma laka athi lo ding mi nan tia ati